lebejo kuni section iri kujunanizibwa kwegesa abantu no kutraininga eminyeto kureberera je ebyo buhangwa amwe ne ebyamezi mwene wabuze kibuzo kirunyo tabwe cy'abantu bari kutesera kintu cy'amezi amezi ne kintu kikuru munonga. Water is very 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 important. Ebitweka bihango by'omuntu byeninga byenyamishwa nebingwa byona na maize. So amezi namagara konka tugenze ni tureba amezi gari kusisikara wareba nko muri cyuga kitu cya kigeze waza omumirindi enyanja emigera yo nitwine amezi ni garebeka kubi gagenzire gazamwe itaka gazamwe burufe kweta pollution ebicupa ebishwet buri kintu cyona hati titwine amezi gari safe for drinking, and this one is nichikwata kubi ahamagara gate abukuba umuntu kwari kumara kwitwiriho he has no option ari kuvuga namizi gona aganywa ajatikanganywa nari bufenyesa kare yamarugata amaho kugira ngo ni mabi gamurwaza the next day umushango mwirwariro mbweno productive hours yo kubira ine arimo nakore misiri nakora business atazimarira rinkahe mwirwariro nakasitike kuyo kuba ine na heraban na risaba kona kazo mwirwariro mweno amezi is a fundamental ingredient. It is something that must be protected abokuba buri omwe enyamishwa bihingwa abantu nitunywa amezi kandi twetaga amezi marongi safe water for drinking and even for domestic purposes. Currently itwenkaba ari umunsi y'enshozi ningira no kirebaga emirindi yo nayo natwe ni erosion netwari takandi gatukura hatiye tukabasabuganye so kitugwana ngo tukore no kureversing echo tukamiga shwango omumyanya y'amizi gari kurugamo omishozi naki itaka twari kwataje twahingaje twatamuza katika nshingo twatangwe binyasi itaka tiryaguma kugenda rero na integrity y'amizi gitu yagaruka yabonera hakwito turukura ocyabolisi zewe cyaburi mu Misiri okota otegengaro amizi gona guwabugana oganya hatiya tikikabas shanuze kuronda agubari kubotoringa ga mineral water kandi abantu bona tibinesete zo kugabona kandi abo tugira ngo aho kugendera nigagariho nose no kuba inesete ngo shango utakwasa kugabona so water. Dr. Ntureba amizi wagagamba humunonga konka connection ya mizi na nebyo buhangwa bwensi yoba environment ne hayona wino reba water ni tugeta ngo natural resource abo kweka hangwa ruhanga mbwenu okubiri kukwatagana nibikwatagana mbwenu kimwe ni subset y'ekindi amizi ni part y'ebyo buhangwa konka kandi ebyo buhangwa bindi nabyo ni affecting amizi mwene narakugambira for example ibyo buhangwa bito kuchebe kwa turi twemukwa twine rwanga kahangire nsi yagitebekanise twine mwe miti twine mwe bibira twine mu ebinyasi byo kufiltaringa mizi emiti na iri kugumana gwisenjura twina enyanja na buri kintu cyona biri gukora evaporation mwene bituretera enjura yaguma iri balance na mizi gari kwije hati ibyo buhangwa kubyasisikire byatuma na mizi gagira ki gasisikara. For instance kutwa mazire kutema emishozi yo nakutwagijwe kirebusha ninge myanya yo nakutwagijwe twagiye hemi twagira tuta twa acceleratinga ebakweta mu erosion ninga itaka kugenda itaka ryandi rigenda nirizankahe nizo mu maize rishisha quality ya maize emiti itebibira byona kutwabitemire hati enjura pattern y'enjura yahinduka hati no shanga nka hati no reba enjura shimira kwa ne peak yayo mu March na April konka mu February no reba hati enjura ebiri litiriti mwene cyamasa ngo abantu ati emihingire yona hati kiziriki ebira affected so connection y'ebyo buhangwa byamizi byona biri integrated in one kuturukishe byo buhangwa through pollution for instance kuturukwata buri kintu cyona tunaga umutwana environment yona kuri kube cyamfuka hiri mwene uko mu ebicupa
kuturukunaga ibicupa ibivera hati no tufishe byo buhangwa ibi byona nibihendera nkahe ibihendera mu mizi ebindi byigaza n'imihanda yaki ya mizi mbwe n'umwagukwe nigarabigaraba nigazaga kugira ngo gabanze gacencurwa mu butaka no mu wetlands hatoshanga ibi bitakibaho ikindi nka aronke myanya yabiri rero hepfo cyangwa nko butimba nacho filters nka bisharara nibyo bintu biri kucencura amizi number 1 garuga nangwa no bucafu kagira gata gagendaga kayiko mu bisharara bigacencura je nka katimba agarugamo garya mizi marongi munongo konkati kibireho ibisharara byo kutubihingire twabikonvatinga kakatimba ko gacencura twakiyeho mbwene ubwo ko gari kuhanuka igahanuka ubucafu bwegwire gwona bugenda buzankahe umumirindi no mu nyanja hati bitari filtered ubwo nibo quality ya mizi yaba down rero why Carol munota hawata ububi bwona ubwawushemera kwani bucencurwa byabisharara konke bisharara be wahingira hati bikiriho mbwene mizi gwona gagenda gasisikara so quality ya mize genze yasisikara abo kugira ngo tusisire quality y'ibyo buhango twokubirete deba nkemishoze yitso kwesta gikoro mwire enjura kuri kutandika kugwa yatera yiguri yo mushoze amizi gamwe ebinyasi bigatanga gagenda umwago kwiruka gagenda ganyenyo mu butaka ngaba ni ganyenya gaba ni gacenguka gagenda gakayika hansi gatanga ku recharging water systems konkati kugira ngo tari ibinyasi byo gatanga hatamize kugara kutera ho mwana kugira ngo ganyenyo mu butaka hati gayiruka gacayiruka ibikigabwa no muhanda gona gacitwara gakinaga hansi gagumiza mwansi hariyo bisharara byo kugira ngo bigakire ngo bigacencure abukoze cyarara cyo ikora nke sponge sponge no mai sponge when chetani nke cyangwa n'ikintu kiri soft cyakira kinywa cya absorbinga cyaheza kigumanikira kura mpora it keeps on recharging mpora konkati ibi byona noreba so ibyo buhango bibiwagambo byitebi kuturu kuba tutabi balancingire namizi nagutu gahebi aho kuba in terms of ecosystem in ecosystem integration buri kintu nikitwa kine omugasho gwacu kimwe wakiyeho hati no affecting ikindi mwino kamizi hati ya gasisikarire kimwe gaho muno kuwa muti wejura kweri kugwa mingi gona giruka gagenda gazo mirindi gwashanga Victoria ganyaga zo mu Egypt kagenda ititwa gasigarana mu environment. That's a very very big challenge. So we need which mukora ebi birabyita shemere kufa kubikwata kubi ibishara nabeshenje make tubikore sustainable utilization kugira ngo nabyo bibeho nitutubeho konkana bibeho bikora umugasho gwabo byo kucencuraga mizi kandi bikagahorodinga gakagumaho aza muntu gari kuzanira mu gari muri gacencuka gamwe ni tuboceta evapotranspiration okay harimo vegetation netuma amiza gamwe yabuka gagira ikika gagaruka yiguru gakora imvura ati amiza gani gashogagira iki giyisha mbwe no mu rain cycle konka kuturukwiye aho icyo kintecho abantu abingine mbareba bati bafiriyo no shongo no muhatano mwagira ngo cyomoreke turebere byo buhangwa korongi umwiti bari kwitegereza mwitwe nka university nico turukutira yesere kugira ngo training abana bato bemenyeto bani bashobora bindi bamanye yo science tujya ngo nakara rwara government irimo negira ngo muri kibijara tujya ngo ni haha n'abantu kweka no kubagambira ngo mweni kuko stomach akitaje cyo muti baza guri guharoka nanga kukitema cyamara kusyoka no genda nacho mweno ibyo byo buhangwa byite biturimo twamara kubishisha ni 26 kala nabyo we shall die and disappear from the face of the earth as long as we keep on destroying the environment. Dr. Chindi kwebuzaho nyowe na niwe actually to participate ingire drives nyinshi as government eri kuroncinga kugira ngo tubase kurinde byo buhangwa ro campaigns nyingi zitwa turuho konka omucyange cyenyine ekya kigezi
tureba kandi abantu bagumiza muno batahirira ki ibyo bahangwebi kandi bine nabo reasons zabo bakugira ngo butakana buce manyaci hati nogira ngo twaza gukora kice nyine exactly kugira ngo ibyo bahangwa byituti byabo because at the end of it all obana twenda ki obatu twenda ki rate y'abantu bari muno batahirira ibyo bahangwa yagumizamo haruha kabi tukore ki we bari munonga mbweni tuyeta ngo ne paradox abantu yes government etireho mwete yayegesa abantu kandi abantu bamwe bashonka bayetegereza kanko kandi ugundi Burundi bashobora bagarukamo ekiri kutuma of course ni babi zamwe byo ni bashisha number 1 of course wakigambo butakani buke abantu nibenda ngo ngweni bongera amusharuro gwabo kugira ngo babeho konke cyakandi bamwe ntibakikoresha tinamakunda kukikoresha konka what is happening yo kundi kukireba nko mutaka kandi ko muzaro wo mwanya ogu nindeba ngo ecyabantu bashimira gukora no kubanza ba appreciatinga ninga bamanya omugasho gwabo nk'abantu kurebera ibyo buhangwa bwabo aho kuyensi nebaho bakaba twirinde bakuzire nabyo kandi bakandi babaho nabyo bibaho hati kitwo gukora no kugira ngo twete kwa gatanga ni alternative income generating activities ni government kandi ziri kuturaniye burira negambira abantu umwe kugira ngo ze kutahire cyarara okimareho kitaramuri government kandi hira abantu support yabahereza startup yabahereza yaba training yaba hanibyo kutandikiraho bamwe ni babahente bamwe babahembuze babahenkoko wenu kenkoko wana ndakuzitunga mazima turukweta kuzo mu cyarara kandi koko niza kwesente nizikwa buri kintu cy'wano yenda icyarara wanda kubikozesa nangwa nibibire bindi tukora ibikota ngo ni sustainable utilization kugira ngo tukorere mwe bintu ebitari kuja kuhutaza ibyo buhangwa byitu mwene ko mucyarano asa kutungira mu enjoki basa kutungira mwe byenyaje mwene ni wowe no yihamo ebyo kubisa konka n'ibyo buhangwa byiniki bibeho kandi abantu twena ngo baketemo let it be theirs kugira ngo umuntu yaje bajemo amizi gari kusisikara nito gari kusisikarira mwene you should look at the environment as your own responsibility nje tukugira ngo abantu mindset bamara kukicenga bobo nkani bo kugira ngo reka twaze tuti akani government ne kunda abantu bayo kandi nemanye ngo abantu mwene babanka batisi bamara kubishisha byaho batandika kubona kandi batandika batiri government nduru government mutumura tufireho mutuyambe wari biri mitungane itwara abantu bacyamara ku ibyaho bakiruka kandi government bakujibureminga konkogwe government yabawoningira abantu bakanga kandi umuntu harona abantu bari kukwesa kandi na business sente batoku bintu bazonko mu kushisha ibyo bishara konkoreba umuntu asigaho ibishaka byeye byabirerera nenga bitamwe biyatamo reno konko shanga narwanira ngo ayihoki icyo cyo buhangwe kiri kuyamba abantu bona so murango gundi kutera no kugira ngo tugumize mu twara sensitization turi kwegesana kandi tuteho ne nkoragana yo kugira ngo twabani nitukora ibintu mu tukura nko mahamba twinamahamba icyuya twinamahamba bwindi twinamahamba nigastahiza munonga harimo nke abantu baza mukuyamwe imibazi baza mukuyamwe nkundi byange ibintu bingi so habaho an area umuntu akaza mwakiyamwe mubazi kushago ko mwana akagira ata aho ihambaniza kubaho nawe nagira shi nabo konka kute kugira ngo watahira ihamba riyo na warirasa waritera hansi ryawo so nitwena ngo tuwe win twena tubeho nk'abantu konka nibyo buhangwa bigire ki beho webare mnonga murebe wito mukundwa ubwo turi utwantugamba nawe nuwe Dr. Rogers akatwijika kandi nayibembera okushomesa ebyo bahangwa bwensi eyo wakweta environment na agriculture aha hari Kabare University nyenda kusime owabasa kutambura nito mu kiganire kina Dr. Ntwenda kusima mnonga abo kutwereza obwire bwawe on your busy schedule ntumanyangu abashomesa batende kibabe jinumba mwine bingi byo gukora konka watwereza hakira kanyenda ngaruze omu studios za Tayari West TV edachikezi obasegumiza muno buhereza bwitu butarumwe na mwe na programs zitu zitari zimwe na zimwe ndi job na manya apuli habwa Tayari West Television aha omurembo rwa Kabare.